Christian tam tak te hian biakina anin khoma an tong traya an zaya tholom te thata kan pek hian Christian thale Christian chaktaka anin ngai deuh mai thirani amaro chu Christian te Rinna kan ti hi biakina ani em te le Christian te in por khom nam huna te hian te ina om khat em ni Christian Rinna dik tak le kan Rinna te a om na mun thina chu inhnial buai chang te thu in mulo a om chang te hian ani tu em ni hey fak khan lo chang te le ani lo vek po in ngai dan a in an lai chon mishing hi in rem te in ngei te a ol em ni amaro chu ngai dan lo in an lo chang te du dan lo in an lo chang te mo kan idea lo in an lo chang te he tilai paina adu dan le ka du dan lo in an lo chang te khatianga chi khan Christian terin nei te ina om thirni churin na te a om huna chi chuan Christian te hi eng anga thuin nge kan kala Christian kan ni na hi eng anga thu kin nge kan kalpui to ti hi aron langfia chau thirni midang tena min hnial kal chang hian eng ang mi hring nge kan ni ti hi angani aron lang chawa Christian te a phei chuanin mi tena anhan oppose chang anhan hnial kal chi hian le ngai dan an inang lo chi hian kan mi zia dik tak pathian kan rin tak tak le tak tak lo te Krista arina kan nga tak tak le nga tak tak lo te kha aron lang thirani ole tukina hianin Christian rin na dik tak lam na chu dodal ani na hmuna ti hi han soi zau ka duwa mathai bung som pahni chang som thum palia khan ti hian tia rul tha teu nangnin swal reng chungin engtin nge thu tha in soi theyang thinlunga khatliam chu ka in asoi thina sin ati engtin nge swala om reng chungin thu tha in soi theyang thinlunga khatliam chu ka in asoi thina sin ati ani ole mi in an hnial kal chang te i du lo anga min thil an kalpui chang te hian eng angin nge ivari actina eng angin nge kha dodal na te soi sel na te ingai dan lo anga thil kal te kha ilo don son thin chu chuan eng ang mi nge ini ti kha aron tar lang dorani achan chu mi na dodal na ato zo chi ate angai dan anglo a thil akal chang te adu lo angjong te thil akal chi a achak chua thin social media a type chua thin mo comment a pek thin hian Christian ani na konga apuitlin lo Christian tha ani le ni lo hi aron tar lang thirni ei tun lai khovela mizo thalai te chau po am ni lo nu le pa valai nu valai kan ti te zinga ngei po hian an ngai dan ang nilova thil an kal chang te hian trong kam hi kan du tui lo em mai ni makati em mai chu chung mi te zinga chuan ko rana in mang tak thalai pola in mang tak te comment te poi ka mu thi nia mule chung mi te comment then khat the phei chu nang hi ti hlum tlak lekini mo nang hi da bo tlakini han ti ang rengte kha khan karilu tok zok maya ole ithin lim changte min ingai dan an hnol changte idu lo anga thil akal changte min tong kam moi chi alova I chanchin han soite ilaka mi an khak reu te hian eng ang tong kam nge I chak chu ve thin le eng ang thu nge I soi chu thin chuta tak chuan khang ang dodal ito chi akhan Isua Krista lal na taksa ini nge nang ma khan chapo na kan ti ego khan ala kai khroi na sa che ti kha aron lang mai don ani chu wang chuan heng ang inhnial boina kan ti ching argument kan ti ang chi inhnial boina kan ti te ngai dan in an lo na huna trong kam kan chak chu thin te hian kan thinlung kha aron phor chuak thina chu chuan kan ni na dik tak kha aron tar lang thina ni chu wang chuan tukina hian ma thaya bung som panni tuna karon chiar chu tak chia
aron soi ang khan sual reng chun engting e thu tha in soi theang atiang chi khan ika atanga chuak hi adik lo ni chuan I type chuak thini adik lo chuan I comment back chuak hi pek thini adik lo ni chuan rule tha mi sual ilani ti kha in pom top turin ka du cheni chu wang chuan ho u kan nun te kan ka tang kan chak chuak te I u luk teng u ole Isaiah khanin he tila hianin Isaiah bung som nga pathum chang saria khan ti hian ani chu hne chen oma nima sel ai ngai tloma aka po ang lo beram no tal tur an roi ang le beram mul me tu ma ngoi reng in oma aka ang lo ati ole dik nia kan in fiat lu tu ka wangte midang dik lo nia kan riat na hmuna te Isua Krista nung zui tu kan ni le ni lo te Isua Krista angan nung kan ni le ni lo te aron lang thinani tuna khan Isua Krista chan chin an soi karon chiara ani kha chuan beram no mulme tu mangoi rengangin akapo a ang silo atiani mo Isua Krista ama hek tu ama du lo tu ten a chan chin a chelaman han se ro rel na ma anan din tir chi akhan aka ang lo angoi me ni chu ai chuan ngil nei na nen mangai na nen amma chon zo kha a fight let ve reng lo ni chu mai lan lo cross a khan amma ti du da tu amma do dal tu te tan khan ala tong try thei zo kani Christian puitling Christian Rinna lama chak Christian dik taklan chu midang te ngai thathin ripop pop lo nun anei thinani tin midang tenen an ngai dan aloin ang talo ani point kha ngai dan kha awaza sak tho thinani ti chuan chuan natak taka midang wadem te midang chetak taka wa comment te khatiang ang kha ati bauta thinani Christian puitling chuan inhnial boina te chapona te ai khan thlamuan na inmuan ton na boruak muan om kha athang zok thinani nangma le nangma kha hanin entala social media idu lo angzong aron thlen changte in thian zahawa ingai dan ni lo atlang zok changte ro rel na huna ko hrana te khotlanga te idu dan ang ni lo amin an ron ruam mana an ron siam changte khan eng angin nge I lo don son ve thin le I don son dan khan Isua Krista ang ini le ni lo Isua Krista nung chang I put lo kha aron tar lang der to ni ti kha I shenon fo te ko ti du ni inhnial boina tam ber hi chu thu dik zon tum na poni to lo kan chapo wang he kan ego wang te hi ani dai to ni chu wang chuan itong kam chuak te itong ika tanga chuak I chak chu thin te ka han ngei tu tala kha Krista tanga chuak ani theingem jakoba bungli changruka khan nima sela khongai na tamle zual apethin chu wangin pathian le khathuin pathian in mi chapo te ado dala in ngai tlom te ero khongai na apethin atiang khan heta takhian mi chapo nge kani mi in ngai tlom ti alan na chu thu in chu aomte inin hnial changten atong hnung zok zel ni itumem thiam zok ni vek itumem I thiam na zok renga po ingoi theyem nge nia ani po ngoi bi khleine ti tlat thini ni em inhnialnaah hne tu zok a thiam chang zok ni tum reng chuan mingai nat om ani theilowa tin Isua Krista du dan po kha ani lo ni tin ka ngai dan ka idea kha ti tlang nge ka tum in lei chi na khoi zo nge ka ngai poimo ma ni ngai dan ti tlang ngot tum na hmun ai chuan in lei chi na ten om zia nei lova
nu pa in lai chin na in omzia nei lova thian in lai chin na in omzia nei lova mizo kan ni na in omzia nei lova mithring kan ni na konga adama tha kan ni na konga hian omzia anei to lo thini Christian puitling man in ngai tlo tak chuan ka ti sual pal ve mai thei ingai dan kha ngai dan thatak ani veang kan ngai dan chu ain ang chi alo na a ingai dan po hi thli dan po hi adik ve thei thawang a ti theina kha pu thrin ani ani na taka chuan boruak muan du tak na atang chuan ma ni ngai dan rongot da lal tum na kha a ta lo thrin ani chu wang chuan midang te ngai dan hi ho u thlir ve ila mi ngai midang te ngai dan hi ingai chang ve thin tengu isu Krista nge khan ma ni in thunun theina self control kan ti hi tharau lam atanga chuak tharau ra ani thu kha aron zia ka galatia khanin tharau ra chung chang kha kan hmu a bunga chang som ni le pahni na chawa khan tharau ra ero chu mangai na te hlim na te rem na te do the na te ngil nei na te that na te rinom na te thunuai ro na te insum the na te anni zo ke ati mangai na te do the na te ngil nei na te ma ni in thunun the na te kha tharau ra chu ani mi tu te moin an lo vin chiam te ani thei tin ingai dan kha an lo nol dera tlom ngoi nan lo siam che ani mai thei ma se khata i ma chon dan le adot le che i che dan khan eng anga thu ka rinna nge inei irina kha eng a thu nge ani ti te aron tar lang dei mai ni Christian te hian kan emotion kan control hian Christian puitling kan ni le ni lo te pathian ring tu dik tak kan ni le ni lo te alang thir ni lom changa lom u chuak lutuk du lo zong alo thlen changa tilang na sa le lutuk tum bur mai natak tak atong chuak thin mai kan ni chuan Rinna lama kan lo la kal toy hle ti na lo ni thir ni chu wang chuan ngai dan in ang lo om na hmuna te tha kan ti tak midang in tha an ti ve lo na hmuna te eng ang Christian nge kan ni ti hi aron lang thir ni tin kha Christian po khalo da thata ila zora ma hrim hian mizo te ai upaza nam kan ni ma se ai upaza nam kan ni na hi social media hian ati bo lekta kan nu rual kan pa rual te po ni sela chetak tak comment kan chinga natak taka vo te kan chinga kada thamei tur che ni han ti te mo kha mizo nun moi lu tuk ai upaza na kan ni na thin te midang laka polite tak kan ni na te tong ka moi tak midang te ma chon thin kan ni na te kha kan ti bo lekta poi em mai ni chu wang chon ho u pathian thui ani nanga kan zom don chon in ngai tlom na te midang te ngai dan trom ve the na te po kha akeng tel ve ni ti i hretengu ole in pum khatna unity kan han ti hian in ang diak ngai dan putna in ang diak tur uniformity kan ti hi ani lawani zirtir te kha ani nial ve fo thina iso Krista zirtir te kha ma se iso Krista khan in mangai ton turin zirtir na ape thirani chuta tak chunania zona bung som pathum chang som thum pang akhan inin mangai ton chuan chumia chuan ka zirtir te in ni ti mi ten an hre thei don ani ati iso khan mangai na thinlung pumi kan ni le ni lo khoi hmuna nge tes ani thin fia ani thin midang tena mo an ignore an da poimo lo che na hmuna che khan aron lang thina tin mi ten ingai dan an hmu thiam lo na an hriat thiam lo na huna te aron lang thina tin idu zong le ingai dan I idea khami dang ten an nol na hmuna an reject na hmuna te khan imizia dik tak aron lang thini chu wang chuan Christian kan ti Christianity hi biak ina hian te ani lawa ma se midang te nena kan Inhnialnaah ate midang te nena kan nun ho na ate aron lang thin trong try na hian Christian rin na hi te ina omlo
Fiahin omlo ma se midang te ne na thu in mulo ani huna chi hian aron lang thil ni tin midang te na I thu anzom diak na huna khan irin na khatte ani lo khoi huna nge te ani I idea I ngai dan te nol ani na huna khan Christian Rinna kha te in a om thil ni tu wang chuan tukina hian ka zo na to pera chuan mi ten nangma Krista an mu em nge I chapona I ego chau kha an mu jok tukina hian pathian hena tong trai la lalpa midang te ka ngai thla ka midang te ka hriat thiama ngil le na thinlung ka puta ka ngai dan le ka idea te nol ani na huna po puitling taka kanun chho thenan min tran puiro tila lalpan apui nge yang che pathian in malmin som fikro se amen